što se događa u nekim našim situacijama. Htio sam se samo malo vratiti, da, to je vrlo interesantno, na ovu znakovitu poruku našeg Zvonimira Bobana, jer nešto slično smo pitali i našeg Dragana Buterina, koji je bio nekadašnji vaš igrač, 93. godine ste ga trenirali u NK Zadru, a i zamolili smo Ivana Šimurinu kojeg ste trenirali, on je sada trener, a vi ste ga tada trenirali u mladoj reprezentaciji, pa idemo sad poslušati malo našeg Dragana Buterina i Ivana Šimurinu, što nam oni imaju reći o vama. Ne znam jesi li učio jednu zanimljivost, jesi li gledao možda film o Ivanu Budelju koji se nedavno i prikazivao na... Mi ne razgovaramo više o igri. Znači, o čarobnosti igre, samo ko je zabio gol, koliko miliona uzeo, a ako je rezultat zapravo da je zdravo doviđenja. Nogomet je sam po sebi postavljena jedna čudna priča biznisa i medijske reformacije i onda je jasno teško i dati prave poruke, ali pravi preporuka nogomet je prepun.